children of privilege. Yolleen qubeedhaa wanni beekuu qabdan. Waggaa afran qabsoo qeerroo fi nisan hin jajina. Gateetti lafee warra duraatti karaan laafaan irra fiinee waggaa afuritti wariyaanee girgireessinee ariine sun dhiigaaf lafee abboota keenyaatiin taraaran. Nuun laaffanne. Gaafa manguddoon qabsoo eegalan wanni Oromoo jamuun turre jedhama. Oromiyaa dhiisaati. Qubee dhiisaati. Qeerroo dhiisaati. Dukkana biyya babaasaniitti arrabar haafu waan tokko dhagayaa ijoollee. Laaftutti as hin geenye. Privilege corrupts people. Yeroo tokko tokko amma xiqqoo wayyaa dhufe malee wanni Finfinnee keessatti argu. Even ijoollee diaasporaa dhuftu kana hoggaan argu. Amma tuma shanii jaha keessatti waan namni keenya keessa dabree irraanfachuu. Waan namni keenya keessa dabree miti kaarra keessa jirullee irraanfachuutu mul'ata jechuudha. Yeroo hedduu Afrikaattis ta'e biyya hedduutti dhaloonni bilisummaa booda dhalate bilisummaa aarsaa guddaa abboota isaatiin argamte jijjiirama aarsaa guddaa abbootaa fi hayyoota isaatiin argamte san kunuunse gabbisee guddisee gara biyya misoomaa fi dimokiraatawaa ceesisuu mannaa if jajuudhaan if tuuluudhaan injifannoo xiqqoo argamte sanii machaa'uudhaan kasaaraa godhe. TPLF jaarmaa cimaa ture isinitti hima. They were a worthy adversary. They were a worthy adversary. Amma kudha torba itti cichanii tarsiimoo cimaadha. Probably one of the strongest and best organization in Africa. Aangoo qabatan. Hanga malla jiruttis xiqqeenyaan adversarii isaan jiru hundarra aananii ziq godhanii biyya bulchan. Booda aangoon ni macheessiti. Aarsaa kaleessaa cunqurfama kaleessaa san irraanfatanii machaayan. Ilee daddabiisan irraanfatanii waan dargiin isaan godhaa ture san irraanfatanii daandii Finfinnee irra quufanii machaayanii uummata kaanii qoosuu seenan. Quufni kufaatiidha saffisiisa. Iftuulummaan kufaatiidha ufa saffisiisa. Oromoon har'a osoo dhumaa jiru gariin iskaayilaayit dachii dhiphisa. Dachii dhiphisuu qofa miti. Ormatti quba raasa. Qubni jaawdoo isa quba qabaatee daawaa jiru jechuudha. Maal dalayneeti maal arganneeti. Waan keessa dabarresan aarsaa kafallesan rubuu isii uummanni keenya faayidaan arganne miidhaa malee. Kanaaf ijoolleen as dhuftan keessattuu abboota keessan irra yaadadhaa. Ijoollee isin biraa kunuunsan yaadadhaa. Dalagadhaa. Dalagadhaa baradhaa. Dalagaa qofaa miti dhugaa dhuftan kuulii dalagaa rakkoo ni jiru. Simultaneously waan boru maallaqa isinii buusu ogummaa teeknikaa kan fayyaa baradhaa. Barana yo day laborer taatan in 4 years you should have your degree. Then you will have your professional job. In 7 years you should strive to have your own business. Maalii fi qabsoon Oromoodhaa roorroo ofirraa kaasuu qofa miti. Saamicha ofirraa dhaabsisuu qofa miti. Qabsoon Oromoo is about individual and collective empowerment. Empowerment of the Oromo person and empowerment of the Oromo collective society. Kanaaf ifamallee naa godha wanniin dallanee dubbadhuuf akka karaa warri biraa dogongora warri biraa raawwate hoggaa raawwatu yaalamu agargaa jirra jechuudha. Kanaaf hadaraa wanniin hin jiru warri gurguddaan obsaa ijoollee kana gorsaa warri xixiqqaan dhaggeeffadhaa. Urree isaanis ni taraa tolchan tana bal'isaa warra isin booda dhufuuf immoo haala mijeessaa biyya sana keessatti maqaan Oromoodha. Waan gaariidhaan jabaatanii dalaguudhaan hawaasa cimaa qabaachuudhaan
gibira gaarii kafaluudhaan aadaa bareedaa maltikalchuralizim Kaanadaa kanaaf kontribiut godhuudhaan akka dhahamuun hawwii qaba. Isinitti hin dheereessee waan inni isin jaaladhuu fi waan isinirratti illee amantaa fi abdii qabuuf Oromoon takka abdadhee amanee they never let me down. You never let me down. Ammas I'm fully confident. Wantoonni ani dubbadhu takka takka ifa isinii ta'uu dhabuu dandeenyu. You trusted me when you didn't know me. Gaafan rifeensa raastaa maraataa qabullee you trusted me. I ask you. Gaafa nan beeyne, gaafa ol hin beeyne, gaafa anu tiyoorii malee siyaasaa qabatamaa hin beeyne, wal waqarree, wal gorsine, wal falmine, asokkaa dhufnee waltajjiirra wal falmine. San booda mana urjii takkaa'uu shankifee mana irra bulla. Akkasuma wal qarree as geenye. Gara fuulduraatis we will debate, we will consult, we will converse, we will continue to strive forward. If duuban deebinu okkoluu dandeenya, cabuu dandeenya. Madaa yoo cabne, yoo waraanamne dhiiga keenya ofirraa dhaabaa, madaa keenya wallaannachaa, shunquqachaas taanu gara fuulduraa deemna malee duubatti hin deebinu. Warra Torontoo hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Amma carraa isiniif kennaa galatoomaa. Fayyaa ta'e galatoomii abbaa qeerroo. Osoo gaafiis kana fudhachuun eegarre ijoolleen gubbaa san jira yoo lafa dha'an rakkoo nu fidan. Maatiin ijoollee kana qabdan ijoollee kana to'adha. Number one. Namni tokko takka bira jiraatee ka ol bahu ka gad bahu dhoorgu. Tokko kana gara biraatiin namni beelli itti harkaa qabu qal'adhaaf masuutatti akkana qal'adhaaf teebolooyitti as jira nyaata jira. Namaan ta'a waan nyaadhaan jennu. Amma gaafii nam kuka gartee akka dhufee dhabbilaa godhe jira. Gadaa hawaas gaafii kabajaa warra fantaalletti. Warra gartee hambaa jara kudharfan dhumtee sanitti. Obboleessi dhabaa ka du'e. Isatti sa'aan ta'e gasiisi. Kana naa dhaabatte. All right. Okay. Rule. Koi. Nachakas. Rule number 1. 1 minute. Just question. No too much explanation. Daqiiqaa takka nama hedduutu jira waan ta'eef saniin immoo haala danda'ameen afaan biraa አማርኛ የምትናገሩ ወይም ሌሎች ቋንቋዎች የምትናገሩ የጥያቄና መልስ ጊዜ ላይ ነን። 1 ደቂቃ ተጠቅማችሁ የምትጠይቁትን ጥያቄ to the point no too much explanation በተቻላችሁ መጠን እንደዛ አድርጋችሁ እንድታፈጥኑልኝ አስብረን አዳበቁት አባን ጀልቀበ ጨራን ሲከነም ከጀልቀበ ጨራን ሲከነም ኤኙ ከዚህ ዱራ ቆይ ገዳ ሐዋስ ኮት ከራዩ ቆይ አንዴ ሱታ ኮት አስብረና kan magana sagale complain na gocha jirani kana na ta gara na asbira na ba yep tole durante guyyaa kana geenye turtii waggaa 20 wayii booda qaama si arguu biyyaa fi hedduu gammadee baga jiraattee baga waliin jiraanne kanatti ani gaaffii takkan jawaab qaba osoo gara gaaffii sanii deemin dhaamsa uummataa kan fidee dhufe uummanni karrayyuudha yeroo abbootiin gadaadhaa dhufanii saakasaan irratti lola mootummaa kirkira lafaa bona lola amaarri kallattii kara minjaarin irratti godhuun guyyaa tokko boqottanii beekanii yeroo ammaa kana keessatti akka ajaa'ibaa keessa jiru goofandi wayii mammaakka taatee goofandi sun hanga abaatti namni arginu
Sejira amsi gara ummata tinjiru kana kanamapa gafi ya gara juarti juaro angkaran zejachu warwadu ummanni karayuda heddus jalata heddus kabaja hanga ammatti wantota rakko gara ana fantalle jiru sadarratti hanga sirra eegamu posti kan keedu ordona hanga sirra eegamu sirra argan jiru kabra hafu gofandimi amma badami sinje kanarratti oso ati share goote ummanni keenya hedduu akka arge ummata kana bira dhaabbatu abdiin qaba maaliif ibsanu dhabde lammafa ummanni gaafi wayii si dhiyeesse waan si goone jira moo si mufachiifne moo sirra jenne moo yeroo maniidhaatii baate kan gootota yookaan immoo gartee gameeyyii Oromoodha kan yeroo san keessa wareegaman kakka artistii Goobana kakka loorticha keenya ka harka bilchiginnaatiin du'e saffaa maatii isaanii qaxxee dubbistee turte nuti maaliif nu hanqatte kajuu gaaffii si dhiyeessanii kanuma galatooma. Hedduu galatoomii daqiiqaa tokkoo fi sakandii 10 fudhatee jira daddabe ati daqiiqaa tokko gadi naati. Thank you ጀዋር እንኳን ደህና መጣ። ጥያቄን በቶሎ ለመጠየቅ እንኳን ወደ ሶስት ጥያቄ ብቻ ነው ያለኝ በእናት የመጀመሪያው ጥያቄ ከዚህ በፊት ባረከው ንግግር መሰረት ምንድነው ስሙ ትንሽ ጥንቃቄ አለብኝ እኛ በአነስ ባለ መስዋዕትነት የወያኔ መንግስት በቀላሉ ገልብጠነዋል ብለሃል እና እንደዛ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? ከዚህ የመጣ ውጤት አብይን ወለደ፣ ጦርነት መጣ፣ 20 ቢሊዮን ዶላር ወደመ፣ ወደ 1 ሚሊዮን ሰው ሞተ እና ደግሞ የተለያዩ ዋርሎዶች ተፈጠሩ። ስለዚህ አንተም አሁን በምታደርገው ጉዞክ እነኚህ ነገሮች እንዳይደገሙ በተለይ ብዙ ዋርሎዶች ተፈጥሮ እነኚህ ነገሮች እንዳይደገሙ ጋራንቲ ማድረግ ትችላለህ? ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ በፍጥነት ሲሄድ እኛ ከዚህ በፊት በተናገርከው ንግግር መሰረት እኛ እኩል ሼር ማድረግ ነው የምንፈልገው የሀገሪቷን ሪሶርስ ከማንም ጋር መጣላት አንፈልግም ብለህ ነበር እና አሁን ያለው የሰሜኑ ክፍል በዚህ ጉዳይ ያለው አይመስልም። ምክንያቱም ብሶታቸውን እዚህ ጋር ልስተናግላለሁ ብሶታቸውንና ዲማንዳቸውን በጃርሞሮ በኩል ያለውን ብሶትና ዲማንድ ብዙ ስለማይናገር አናውቀውም። በእነሱ ግን በአደባባይ ላይ ስለሚናገሩ አብዛኛውን እናውቀዋለን። አንዱ ብሶት አብይ ከአዲስ አበባ ትግሬና አማራን አባሮ ኦሮሞን ቀጥሯል በየቦታው እናም እኛም ተረኛ ተጨቋኝ ነን የሚል ብሶት ነው። ሌላው ደግሞ ዲማንዳቸው ሊስት እንደሚደረግ ዲማንድ ለምሳሌ በባንዲራው መሰረት ስናወራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የግድ ማንኛውም ሰው ላይ መሆን አለበት ብሎ ያምናሉ። አንተ ደግሞ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ባንዲራው ላይ ጉዳይ ያለ አትመስልም። ለምን ጉዳይ በስነሮ እዚህ ይሰቀል ነበር። ሌላ ደግሞ መልቲናሽናል በሚባል ጉዳይ ላይ ደግሞ ፍላጎታቸው ተቃራኒ ነው። አዲስ አበባ የግል በራሱ አስገዛቱን ብሎ ዲማንድ ያደርጋሉ። እንደገና 4 ኪሎ እንገባለን ብሎ ዲማንድ ያደርጋሉ። እነኚህን ዲማንዶች አንተ ትቀበለዋለህ አትቀበለው? መጀመሪያ መልስልኝና እንዴት ከጃርመሮ ጋር ልታስማማ ትችላለህ? የመጨረሻ ጥያቄ እፈጥናለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ ደግሞ ከኢጅፕት ጋር የተያያዘ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም መንግስት ስልጣን በሚይዝበት ሰዓት ከፌሮ ጊዜ ጀምሮ የኢጅፕት መንግስታቶች ሁሌ ኢትዮጵያን መንግስት የሚቃወም ኦሮሚያ ወደፊት ልትፈጠር ትችላለች፣ አንተ ፕሬዝዳንት ብትሆንም ወደፊት አንተ የሚቃረንህ የሚዋጋ ኃይል ለመርዳት ወደ ኋላ አይሉ ከመሳሪያ ከፋይናንስም ጨምሮ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ህዝባችን ወደ 2 ሚሊዮን እየገባ ነው በ5 ዓመት ውስጥ 20% የማይፈልግ ከሆነ ያ ሰፊ ህዝብ ነው አንተን ሊዋጋ የሚችለው እና እንዴት ይህን ማስተካከል ትችላለህ? ከኢጅፕት በኩል የሚመጣውን ኃይል እንዴት ማስቆም ትችላለህ? እነኚህ ጥያቄዎች መልስልኝ። አብዛኛውን ደግሞ የስ ሆኖ ብታረግ ደስ ይለኛል። ኦኬ ቤሲሳ namni nama emergency bahuu qabu maazaatiri
Mazda 3, you have to move your car, whoever block anybody. White car, Mazda 3 white car. 243, the number. You have to move your car. Somebody have to leave for emergency. Daddafa, please. Warri dubartoota asiin namni biraa kan kaane warri dubartoota keessaa namni lama tolchaa duubaan haa dhaabbatu namni dursee achi dhaabbatu. Ayyee isin hin jirti isin lamaan all right okay faxanna argili please. Ishi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee obbo Jawhar kitaaba katabuu keef isin gala ta'eeffannaa harka takka gisee takka mee dhawaamee hirribatti jirtanii. በአጭር ሌላው አማርኛ ተናጋሪም አንዳንድ የተምታታበት ነገር ስላለ ትንሽ ኦሮምኛ አቅቶኝ አይደለም፣ ግን በአማርኛ መናገር ፈልጋለሁ እና ይቅርታ እየጠየኩኝ ነው። እና በመጀመሪያ ጥያቄ አንደኛ ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ የሚካሄዱ ነገሮች አሉ። እሱም ምንድነው? በብዛት በሁሉም ሚዲያ በሚባል ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሄዱ አንዳንድ ያልታወቁ ነገሮችን ግልጽ ለማድረግ ነው። ይሄው አንደኛ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እንደዛው ምንድነው ሞያሌ እና የሐረሪን ክልል ለማጠቃለል በኦሮሚያ ክልል እንዲገባ የሚል ዲስከሽን ተደርጎ ነበር ከምክክር ኮሚሽን ጋር። ይሄንን አቶ ጀዋር እንዴት ይመለከተዋል? ይህ ጥያቄ የኦሮሞ ጥያቄ ነው ወይ? አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት ለመቀስቀስ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ይሄንን ሁላችሁም የምታውቁት ነው ባለው ሚዲያ መሰረት። ዋና እዚህ ላይ የምጠይቀው ኦቦ ጀዋር አንደኛ ፖለቲካል አናሊሲስ ነው፣ የታወቀ ነው፣ አክቲቪስት ነው፣ ማደረጃት ያውቃል። ከዚህ በፊትም እንዴት ለውጥ እንደመጣ በኢትዮጵያ ሁላችንም እናውቃለን። ይሄንን ነገር እንዴት ነው የሚመለከተው? እንዴት ይሄንን ነገር ለማስቆም ይቻላል? እና ይሄንን በሰፊው ማብራሪያ እንዲሰጥበት ነው የምፈልገው ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በኑሮ ውድነት ህዝቡ እየተሰቃየ ነው ያለው። ከዚሁም ጋር ሌሎች ነገሮች አሉ፣ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በዚህ በኩልስ ይሄንን ነገር እንዴት ለመፍታት ይቻላል? እና በዚህ በአማርኛ ማብራሪያ ለሁሉም ከተሰጠው ሁሉም በዚህ ሚዲያ ላይ ይደርሰዋል የምላለኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ሲደርሳችሁ ደቂቃዋን አታስረዝሙብኝ። 2-3 ጥያቄ ፕሊዝ ቱ ዘ ፖይንት ኖ ኤክስፕላኔሽን። carraa kan argachuudhaan jalqaba carraa kan argachuu kootti baay'ee gammada. So gaaffii lamaan tokkoon qabaa jechuudha Obbo Jawaarii fi egaa akkuma beekamu qabsoo Oromoo keessatti gahee leencaa akka taphate beekamaadha. Kanaaf gaaffiin koo lama, tokkoffaan maal jedha keessattuu qabsoon uummata Oromoo beekaaf hayyuu baay'ee nyaatee jira jechuudha amma yoonaatti. Kanaaf gara fuulduraatti akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti Oromoof jijjiiramni akkamittiin dhufuu danda'a kan jedhu yaada maal qabdaa nuufi kan jedhu sana laachuun barbaada jechuudha xiinxalaa akka siyaasa Oromoo tokkotti. Gaaffiin koo inni lammaffaani akkuma beekamu gaa mareen gaggeeffamaa jira yeroo ammaa kana. Mareen KFO'dhaa fi ABO magaalaa Finfinneetti maree gaggeessaa jiru jechuudha. Odeeffannoo akkasii qabna. Maree kanarraati ati akka xiinxalaa siyaasa Oromoo tokkotti maree kanarraa bu'aa maaltu argamaa kan jedhu sana yookaan jijjiirama maaltu dhufa jettee yaaddaa kan jedhu akka nu laattuuf galatoomne. Daqiiqaa 15 manaa ba'uuf deemnaa wanti gaafattanis akka isinii deebi'u yoo barbaaddan gaafii tokko qofa daddaf. በቅድሚያ ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ጀዋርን በዚሁ እድል በመጠቀም አመሰግናለሁ። ስፔሻሊ እስከዛሬ በኦሮሞ የትግል ጉዞ ውስጥ ስላደረግከው ሚና በግሌ አመሰግናለሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ግን ከዚህ በታች ያሉ
ከቻልክ ሁሉንም መልስልኝ፣ ካልቻልክ ደግሞ የተወሰኑትን እንድትመልስልኝ እጠይቅሃለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ አንተ እቅድህን አካሄድህን እና ግብህን በተወሰኑ አረፍተ ነገሮች ልታስረዳን ትችላለህ ወይ? አሁን እየተደረገ ባለው ትግል ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ዊርድ ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ ግን የግሌ ጥያቄ ነው። ይሄን ኮንሲደር አድርጉልኝ። አቶ ጀዋር መሐመድ ፕራይም ሚኒስተር የመሆን እቅድ አለው ወይ ደግሞ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የመሆን እቅድ አለው? በሌላም በፓርቲ ውስጥ በመቀላቀልም ሆነ በሌላ መንገድ ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ከዚህ ቀደም በነበሩት ትግሎች ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ የኦሮሞ ወጣቶች መስዋዕት ሆነውበታል። እስፔሻሊ አሁን እየተደረገ ባለው ትግል ላይ የኦሮሞ ወጣት በጣም ሳይጎዳና ብዙ ጉዳት ሳይደርስበት ትግሉን ወደ ተፈለገበት ዴስቲኔሽን ልናደርስበት የምንችልበት መንገድ አለ ወይ? አራተኛው ጥያቄ ፋይናል ብዙ ጊዜ አንተን ሶሻል ሚዲያ እከታተላለሁ፣ ስፔሻሊ ፌስቡክ ገጽህን እና አንተ እዛ ላይ የምታደርጋቸውን ግብረ መልሶች ስፔሻሊ የመንግስት አካል የሆነ ነገር መረጃ አሊያም የሆነ መግለጫ ሲያቀርብ አንተ የምታደርገውን ግብረ መልስ እመለከታለሁ እና ወጣቱ ከዚህኛው ምን ይማር ምን ይመልከት የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ።